นักลิตุมังนัวก็ปาจินีชวดเทเกไหลเลยจ้ะนี่ลิตุม APHLC ว่าจะเสม็ดเกนี่ลิพันธ์สิลังผู้ variety social media ลงตานี่ลิปุเลกิจตัวแม่อิงทันนั่งยี่ปมัดอิงทันแค่เด็กดูดีอิงทันนั่งยี่ปบางเออาฮอกเหรอนี่ลิตุมสิยี่ปูปะพรังเหรอCouncil จุ่มสิกังทันนั่งยี่ตุลีรามรองหังแล้วเป็นโฮเรนซิงเบตุมให้หุยสิกังทันนั่งยี่อาลังลิตุมอิงทันแค่เด็กapot siนี่ลิตุมGuwahati High Court อันดำนั่งกอกเลยGuwahati High Court ตานี่ลิตุมอาลัมสินังเช็ครอยดุนซีCouncil พันออร์ดาร์พิลล์อัลลอฮ์สลามนนกังทันยี่พิลล์ที่อัลลอฮ์สลามนั่นละSixth Schedule ang deng pihini ang deng so troxy pen aron selam na lan la pen la ka selam ye phan chiklo yon trop ang bong selam non pusi high court order pilo council phan council tum selam le det lo ningkan ni si nang i pulo ningkan ni si ta ako high court pen order ako pitulo ningkan ni si ang bong selam non pulo ningkan ni si galilo non ningkan trop papar et lo selam le det lo Selam ledet lo ke ani ka pasir aron ka selam ra kang than ji ke council tum sin non anta ar $2 non anta neli tum gali lagi neli tum ke selam ing tumulo neli tum le election to 2021 aning kan neli tum ta ne 22 aning kan council election hai det poson te neli tum kang than kang claim et po lagi lo ta selam to et po Seta non ka Allah ka selam dia mone tu masih bang Allah selam le dat lo. Alang tu BJP tu. BJP rideng alang le tu bong bosena RSS tu marideng situ. Lapen BJP tu high command ha Himanto Biswa Sarma tang ho Amit Shah tang ho Modi tang ho hala tu marideng si alang le tu alang le tu alang di tu man hala high command tu alang le tu man kok het ada kokกอกแฮดเป็นที่พรีจิตาลังลิตุมล้อนี่ลิตุมระดับอะไรพรีดับอุนเจียบอสตุตาลีละแค่นี่ลิตุมพันเสียงปูล้อล้อนอนอันแต่เมนนอนอันแต่อิงทันที่เด็ดฮัลโหลบางสุดอาร์นีก็สักชิคโลเครปเลียร์นี่2018อาลังลิตุมลาอารอนกับเซลามเยาพันdrafting committee alang litum silam le paragraph 2 sa paragraph 7 pen aron silam yitu halada ke do banga chairman bang Sri Horen Singh Be honorable MAC ala so non ke MP ta man et lon non ta ke dam thula drafter bang ge lage Sri Elwin Teron OSD MOS Ministry of MOS ke pilol ho Minister of State don pilone Minister of State OSD MOS ke AAC pilote ko pilo MOS ke binong ke Minister of State puji sta ke AAC lo Minister of State ke ave lapen member secretary ke deputy secretary in charge legislative department ke AAC lapen ke members doolan Dr. Mansing Rong PMLA hala bang sohot Sri Dharam Singh Teron ex chairman KASC lapen Dr. Numol Momin MLA hala sohot non ke deputy speaker lapen Srimati Joyasri Daulagopo IAS retired alang li ke retired to end la aprang principal secretary lapen Sri JD Thang associate professor head of department political science Dipu government college lapen Sri Bernard Rongpar associate professor political science Dipu government college lapen Sri Dhaneswar Ingti retired joint secretary KAAC non ke alang li ke Padmasri ta ke long to atla lapen Sri Rup Singh Tiso retired joint secretary KAAC lapen Sri Mindarong P advocate Guwahati High Court lapen ke
Sri Darsing Ronghak lake honorable MSc halabang so non ke MLA le alang litum hello member tum alang litum claim credit lo amasi lake claim un e pura rat atum phan kapit klang ya phan alang litum arboretum along bang akithepia seminar hang le so Nili tum HSDC pen claim rapet amasi HSDC tum nang pulo dun nang ni HSDC kalilo ASDC atum men claim rapet ama ASDC tum men ting wala itum dun de nang pama nili ta dun de hala so acha hala bangsu seminar hutta ki koi hetu Bijoy Hansaria lage BL Hansaria Sopol BL Hansaria ke lage Supreme Court a Justice Supreme Court a Justice retired that api alang li 6 schedule pangrum si 6 schedule la kitab silam la tela Bijoy Hansaria Bijoy Hansaria alang li putekang lo jong si allo Governor yung si sohi he pon den nang tumpia porlo Supreme Court case pipeder pudi ye putekan Supreme Court long case pino governor abirde government sarkar abirde apo alang li pula ke article 163 penle la allo sila mejima hinoma governor pangkilo nang ali la salam ta Bijoy Hansaria putekang lo lage Paragraph 20 BA pen si salam nangi puputikang at lo la sebut. Ande paragraph 20 BA pen non anta governor fan lo ledet piapor lo. Alang itu 163 pen si Assam government fan lo turong lo. Ra 163 article 163 pen. Halaga article 163 pen ke logic ke council tu maja ko hobe helge. Halaga council lo fan galia lage assembly to phan lage Assam assembly kam hala bange Assam assembly si aja kong du hala bange ako hala bange council long akarbar kalia lage Assam assembly to bade parliament to law selam lo telasi governor kalikes president phan kiloji a power abang halake ante BA pen paragraph 20 BA 6 schedule pen kopya ko no anta lo le de Nili lelo legali dele pilo ne panang putue tan nili si tante det pubo rata tum tala bange chini nang ji son kapamang hu la pen bangke tan tap of the ke kroidun tap la bangke itum ge chok chelo non ke rata tu la si pinini tum la sa a press conference ko ke hang tuna de la le son alang li la bang la isila la pen ako nili la long se ako putu pit le po athema la bangke cirap lok lonon ke plan arni sihat tani tu chief election commissioner phan isia lo by post si lo speed post pen si lo alang li no an ke long app po la pen nilitum non inquiry sirke atumi dik nilitum DC phanta ako lo pidam chulo address to a number bang number 3 lo asitia number la pen a date bang 29 May lo la pen ke address to deputy non ho ke district commissioner pusi pu la pen returning officer pu da pulo atema election ta no anta do bom la la masi la pen subject ke deletion of names of genuine citizens from voters list by government missionary atum si ilitum tribal atum Kilonjia Ohomia Adivasi atum amen kang than bangge allo dawe bangge ki antu halake doan allo ta citizen atum vote pivek nang ji allo pensi amen kang than tu bangge amen ai card itum si king than nang ipu itum si ipu kang than tu ke government tu BJP government bolle te BJP lo gedi BJP tu si kang than bangge non BJP doing than olo non election ke dan non het ke dam tang election 26 April ni ke dua election la salam ke serious pick nili tum press conference ke hang i le thot ke la hello muni tum chini nai
Munit tumhala Ingraji ta ka tek tek pen amat delete pomat la ga delete page kang than bu chini de amat ing samri ma tha dam tha nilitum la amen ing than nang i pu pu hot ilitum MLA to mana ning je la bang so hot de amen ni li pu tum te lo MLA ban CM ka do tum da ning je ye amen le kang than lo te rom si do po ga chi chu che tha si do po ga di pu yo la pon nang tem e ka ing than nang i pu ga ning je nang ni pu ga di ni to ban ni pu non yang magai than thuet lu ke chia to magai nai than thuet lu BJP to magai to aron ta we nang than dia panta seta jok ta aning da kang ke lang di aning pung pe lang di tu ka chini ne apot le lo la ta di let pun le kang than lu la kai la si ange kumar lo eklem la ke BLO tu hala la election office long ka me claim tu DC office long ka me claim tu la tu lo bang than là tung càng các bang than tôi cái mát lo BJP lo BJP सरकार कहते हैं अमित शाह लो हेमंत बिश्व शर्मा लो लाते का bang than ओ तुलीराम रोंघांग लो लापेन के ला अमर सिंह टिसू लो लापेन हरेन सिंह बे तुम लो bang than के MLA दौर सिंह के रोंघांग मत लो इन्वॉल्व लो ला तुम रूप सिंह तेरों अलग भी तुम अंत इन्वॉल्व लो non jong si involve kali pante po aning than tang lo alang litum ethe da ningje je ka din non nan ta alang litum BJP tum ethe da ningje je a party ka prek tum ethe da ningje je congress tum da ningje je ne litum bang si aku ningje thule thot lo ne litum dak ulo ni pote eti la sola ni number 1 pulo de our desire to bring to light is the following defects which have taken place in the voter list used in the parliamentary election 2024. Number 1, the government has depended heavily on computers for preparation of correct voters list, but the names of many genuine voters have been wrongly deleted and they could not vote in spite of possession of voters identity cards. They voters identity card dolo te vote jok long wek ko tapi jok long le det lo ati mahala voter list long delete to do kok pape do kok it is revealed that neither inclusion of names in voter list nor possession of voters identity cards can enable an Indian citizen to exercise his or her democratic rights to vote in elections in India. Non e plan do bangke. Voter list amen ke do chota vote pilong le voter identity card ke do ta vote pilong le non e plan do bangke. Lapen number 2 ke during this parliamentary election many voters who were holding their own voters identity cards could not vote because the word deleted was marked against their names in the voter list. Most of the officials performing election duty do not respect the inherent authority and power of the voters identity cards. They respect the authority and power of the word deleted marked against the names of living and genuine voters in the voter list. Chitang lo pasna deleted puchok lo ring ak lang ke ring ak se voter list ke che pon voter identity card che ot pon ling lo mati di deta la tum vote pilong le lapen ke the voters who have voters ID never suspected that their names would be marked deleted because the fact of whether they have died or moved out of their place of ordinary residence have not been inquired into and verified by the block level officers and other responsible election officials. Đây, là tôm han nang tum chi tang lo ma, ba nang tum dak pen kat en lo ma puta inquiry dam di. Aning hang masih deleted lumang pu pare di. Number 3, we are led to suspect that there are several BLOs and other election officials with strong malicious sentiment against tribes people, Silongia, Osomia,
and Adivasi people, which caused the marking of deleted in the voter list against the names of genuine living voters. They must have done this mischief to marginalize the tribes people, Khilonjia, Asomia, and Adivasi people, and to capture their land, political power, and economic power, and to suppress them. Ito man naka-suppress dia pansi, laki ka-delete lo. Ito man ka-marginalize. Ka-marginalize pulote, papi ong ibaret pansi claim lo. Papi jumbaret, amunit papi jumbaret. Voters tribal ato, Khilonjia, Ohomia, Adivasi ato mga voters papi jumbaret ke claim ke la ito malongli nang itijapan, ito ang political power nang itijapan, ito ang economic power nang itijapan, lapen ito man naka-suppress nang idong tijapan. At hema BJP itong ke monusmriti sige en ke di, monusmriti along ke tok ke itong ke bamun to aking pakarum si duk pugadi, la si aking pakarum na laking nilikan kanige li akita ko long sa anok sara de. Na de ning hang to ay akita ta nam tami anok sata na nam tami non ke BJP to hala pre publish ha head ta the sitani to malong edu la kita. Number 4, reduction of number of voters of tribes people, Khilonjia, Asomia, and Adivasi has been made not only by deletion of their names from voter list, but their number has been prevented from increasing by not registering names of thousands of hill tribes people living in Karbi Anglong, West Karbi Anglong, and Dimahasao, and by manipulating online system of application day for registration in voters list. But itum phan na perep, itum phan na kapijub ke imen kang thanchot ta kalilang hala amen kawi itum man ta amen pa ithabdung long le de lata online system apot our size enturong akahino ke claim ya phan online system ke pijoy muchot dia phan si ke claim lo aman non bang sum muchot lo itum phan na bi thousands of tribes people, Khilonjia, Asomia, and Adivasis have not been able to register their names in the voter lists in spite of repeated attempts for registration. The spellings of many of the names of voters are found to be wrong in the voter lists and voters' voters' ID, although the applicants have given the correct spellings of their names to the BLOs. BLO to ampan amen si tok peme si PGPP lo. Ang kahit hala voter ID along voter list long kahit amen aki chok si tok ponrong ti. Amen chok chelo te vote ke pilong le daji ka di la pan lo ito ampan na claim ka la BLO tum lo la BJP Congress tum lo. Congress pu pudam nang ko thike la non de delu ke aprang na claim ver lo ka di. Hala spelling pa hin voter ID along photo anta piding pejong pejak lo son si vivi gadi pachini un edit lo son si claim gadi angai ke puge modern putamo me muchot apa me muchot gelang ma amhang da chong ding yes day na la si public suspect that many of the BLOs have anti-Northeast sentiment and are corrupt, and they have acted with ulterior motives. And some of them might be agents of Bongo Senas who are bent on creating Bongo Bhumi in Northeast India. Online system of application has been adopted by Election Commission of India to prevent corruption and injustice, but it is being used by wicked people to perpetrate injustice places or of their ordinary residences, but whose names have been wrongly marked deleted in the voters list. Ordinary residents pula tepilo voters amen long je thabdun ke inut amoni along 6 months ningkana declare throp donai 180 days donai like ordinary residents pula day hala dak dolo pula tang te alang limen konat manang lining ka ciklen trop ke do hadak elan nang limen ke doji lagi hala tum do edlo ande hala tum do bom lang
cita citelan ande hala tom amen deleted putok etle apo hala so amen anke risra pangrum nangi pusi nelitum disi apan pulo la pen la deleted po award abangke tong se kot pen la than thura amunit tumhan than thunangi nang tuma men non ako voter list long thap thu et lo pura lam pen than thu kagos pen than thunangi pusi netum pulo number 3 bangke BLOs la pen hala officer kahe no officer tum komat tuma la son ke claim la tum pan ri nangji chini nai la tum ko nak la son ke do la pen number 4 bangke la so BLO la pen election officials satu officer kali official satu hala deleted to ke mark atom pan punishment pinai la tum pan punishment pinai thedo punishment atema itum demokrasi do nahi pusi itum demokrasia det pincong lo arol ka pincong lo election hello ka important nei apot lo election voter ki ko demokrasia long ke itum ajak ko ma che pe klang ya pan an ke hal ajak ko ke che pe klang ya pot ke than pi lak lo la ke no pi kalang lo la ke anti democracy lo anti india lo te claim la pol la tum pan punishment pi nei la pen number 5 bang ini tum pulo lagi YouTube APHLC det la kam gali det ke di lagi lagi la pot si social organizations an la pen political organization tumpan an hangra isia meeting do nangi seminar ason tak pusi nili ki pudut la pen DC dapu seminar ason do nangi puda na atumi dan nangi cak do nata la hello ni tum loge pi la sila bangso nili tumpan APHLC pan sinang pu bom titi nang tum amen delete nangji format non ke hala ni tum hanja seven nai pugen India block along ni tum kacherap dor podi India block la pen hala da party grip hodo United Opposition Party Forum bodo Assam hala long ni tum ke do na pot ni tum ke do ni ke ni tum apraman na pu bong lo ni tum ke do ni ke la hello la so BJP tum non se tum ha men na ke than ka do ya kam se claim na ka piduk akam se claim kontraktor tum abil ki pipe dormaha ki pipe sakori ki pipe la kam se claim barat contract ake the la Volvo machine la pen ke JCB dampar la son duo tum fancy contract ta pichot contract asuk ki pi log ki pipe det japan si la son tender notice along ta anu condition pedokok tiki tender na pidunji pulote Volvo machine do nai JCB machine do nai dampar do nai pupi ne bulldozer do nai pupi bulldozer bang chongi bar la bang ke kadu eta prama da claim bom lo halai ha ke the do nai puke la ke itum pan contract nang pipe det japan se ke claim la ke and their contract people that po aketi itu machine pen pe claim po hala labor intensive kali dat lo labor do olo pulo temte itu munit si labor da claim long ji di poisa ta itu long si dokok po di la si poisa itu long na pe do de dat ya pansi la contract aketi ke akam claim wrong lo la so BJP tu la ke arlo pen la ke arlo pen si claim lo itu mana pe duk bare dia pan la pen itu munit dak ke chulong li jun long lera dak pen nang toy etra hala ke chia to pan dak ke wan thu long et dia pan si la tu me claim la si non election long ta Kerala ke do Bangalore ke do Maharashtra ke do Delhi ke do along ke do dam ban ke do dam atu non wangra vote nang pidun long le dat lo vote nang pidun long le dat lo kam ke the bang arlo pe se claim la so kam non ke arlo ke le lo take to dak se claim chu bang itu amen kan thula delete pe wrong so anchini nei ko man se delete pe man la ka amen ke than lo la ke atumi heta pulo nituma man wang we de ke wang we ke le lo ke than lo ti ke wang we po alam ning ye rong bang ke ko man na nga toy po nang toy iti la officer tung si la government nung nang toy nang toy ti la nang than pier ba si nang toy ti lo bang ke kang than lo la si non ni tum rat tum bang ka chuning ri ke la hello son ke ko mat amen ma ka delete pe ke to kan do ko beta amen a polling station amen
lapen polling station a number, lapen voters identity card a number. Tokra nilitum panang pisrak na nilitum government along lake action NG. Lahelo lake claim na nilitum APHLC tum claim chon na ituali. BJP tum da claim high de claim kami latinge fere pu claim high latinge. Acha ame thang si lake no kam claim nang dal lage. Congress ta claim high helo lagi. Lahelo ni tum lapen don ke ande ni tum theglong lo ye anon tim sangho paninge thwanan nono bangke ala ni tum pan amen ing than yim bo ma ing than thede wala do paninge thwada lambang ke monsar il tamasar ta daninge ponlo je labang so a committee along kado ka pen members ke bangkep dolo lapen member secretary dolo lapen draftar inurlo da kado e bang koi do po ala member secretary pen singlo ada ka do uji po Sitam non la amen ke dolora tuma pen bangke bang krehini pulo ni lidak tudam det ko bang krehini atuma fan ini yang ni kardiang long arap fan ini yang ni da thanda khaila bang krehini nili ke cengsia men jong po la bang so sik sidol paragraph 2 subparagraph 7 na tengpen la council long aron selam nangji pu hala bang so drafting committee long amen ke nili jong det po ke cengsi on pen sarpel lo Forensic Day, Honorable MSc, Elvin Peron, OSD Law, Draftar Law, Lapen, Member Secretary, Deputy Secretary, Legislative Secretary, Atum Pop ACC, Lapen Members Law, Nalanam Sinan, Dr. Mansing Rongpi, Pinianita Siang Tomovi, Iche, so many Kanai Council on Aron Silam Nangi, Lasona Taxi, Dhorom Singh Teron, Alang Ligenom Doctorate Manel. Alang ni ke teksera bang pulo dorong sing kerona ke haita step pini yang ni antara bang solam rap tamani pulo thana hedet ke lasom nak taksi numol mumin ino lata inglo aso muni lo alang inut non ke aprang MLA lo nono bang alang like deputy speaker manelo step pini yang ita ke cheso men ing thanang ji council aron selam nai pini anda lam tisa ninge hai bang rap na tu media tum ta dam de lo solam ke chini ne polo step pini chini lo na tum ta labang solam alang tumanda arjudam nang po rara phan kupilo la tum SSPG rar phan kupila mo thati la solam alang tumanda arjudam nang po lasam nak taksi Srimati Jayasri Daula Kapu IAS retired alang li phanda arjudam nang po je nang li tu labang soa committee drafting committee sengge pen kui posin nang tum Engsam lo ma komane nang tuman nang ather doma la halang tan arjudam nang po lasam nak taksi JD Thang Nata Associate Professor Nata HOD Political Science di Pugop College. Alang li phanda judam nangpu. Alang ta ino ding long oso ke. Da karbiang long ge long oso tum si but joklong chot nangji polang ta rara phantham hai nangpu. Stapini ani labang solam teng samri. Sonsi partner rong phat. Alang ta Political Science long Associate Professor lo di Pugop College lo. Pini ani ta labang solam rara phan isita message bihahi. Lasona kasi non Dhoneshwar Intia ke hai Joint Secretary ex Joint Secretary lo retired lo long kita ACC lo alang li ke non Padmasri award ta pielo lang lifan sta pini ani eta ke cheso tumhan votalis ben amening thanang ji ko bange pini ani talang ita nam face taning ji ai lasona khasi non hupsing kiso ke hai jalo lasona khasi mindar rongpi advocate Guwahati High Court lo alang advocate tem lo log thega banglo tiposi pini rara phan tham ke delo ke rara phan thanang pula sola non ke dolang dorsing rong MSc ala sa ke MSc nong MLA lo pini yang ni enta karbiang long rara phan alang le thana he je ke che sotum han council of botalis ing thanang ji lapen council of aron selam nangji council of aron selam le pilang kona pini rara phan thana he tipu pilo Assam government dum kroket governor han logel governor kroket governor kroket pote nang tum Supreme Court do High Court long damo ipolo High Court long damo hedet ke jong si karbia ke inglong a ke pan ke claim pining ha jong si la tum han itum claim ping tu polo tang de ipolo lang tum la solam dang dip joy gelo rara pan pola message dipedet ke rat pan thang pachini det ke alang tum ke non silam lo thorom sing teron ke hai ke lage BJP ka kalilu
Lason hak si Joy Sri Dogala Futa, alang lika dologa Futa, BJP dah kalilo. Lason hak si Dhoneswari kita BJP kalilo. Lason hak si Mindar orang pide BJP kalilo Rup Singh. Isu ta BJP kalilo. Lato men ingge mege lage. Lato man malo ke tipu bo, malo to mana ko mane pine pen nam delo man delo to ha. Siem tuliran ho nang tun ninggeri putong pudelo man delo to ha. Himonto Biswa Sarma nang tun ninggeri de putong nang to adhane pulo man de. Step pini yang delo bang salam ninggeri na mata.